دەستپێکا وەرزێنویە ساڵا خوێندنەیە. وڵاتیش بۆ کڕینا کەلوپەل و پێدڤین خوێندکاران قەستا بازاری دکەن. و دبێژن ئەف ساڵا بەهای کەلوپەلان لە 5 ساڵên بوری گران بوویە و gelek xêzan hene neşên pêdawîstiyên zarokê xwên xwendinê dabîn bikin. O bûye bargiraniyek li ser millet wan. Ev sala girantir e. Ev sala girantir e her sal. Sal bu salê tişt girantir lê tê. Me vê piçekê mevsim erzan bet ji ber feqîr û jariyet hatîn. Ev em hatîne virî ve ev dijin hatin feqîra belkî pêçê nebûye bu zariyet xwe kirin carek dî eylêt xwe birîne ve. Ev em dî bine paşa roja welatê me. Vê mirov xizmeta va bike heke tişt bû vana mirov neşêt kirit mirov neşêt welatê xwe jî pêş bixet. خودی برات گرانه شویدی عیالی چوی نویری بس هندک تشتی کردین یعنی بس بود نفره کی بچی غزاردین رفت سالا تشتی گرانه سالا خد تشتی که وقتی حوالاتی که چوی ما تشتی با عیال خو کردین رفت سالا گرانه تشت همیه گرانه جلای خوب دکاندار نوا بازار دوکه دنه دیار کردن که اگر سرکی گرانبونا بهای پێدڤین خواندنه گرانبونا دلاری الهم بر دینار عراقی. اپو درازی دهاز یا گرانی اول سبب دلار یعنی دلار مثلا برای 2 سال آن 3 سال که مثلا 130 و 125 و امریکا با دلار 440 وقتی 440 مباشرت مثلا تیجی گرام دیگه واقعی نمونه 45 دلار بود اکرستان باشن خود 7 دلار خو هر وکی پاره فروشیم بس یعنی دهات ما معنی کمتر زفریتن یعنی چه فایده حساب مسئله نه بس تش عامیه گران افساله سبب گرانی چیه؟ خود دلاره و عالم دهات کی پاره پیرانینه و کی انسانن یعنی بس سبب رئیسیه دهت ازانین که ایاما دو روزانه درگین خواندنگاه هم بر خوندکاران هاتی نوگیرن. لپارزگاه دوکه جی بتری 4500 خوندکار و 1600 خوندنگه هنو خیزانن خوندکاران دلگران جبوهای کلوپران و دخوازن که با هیوان بیت ارزان کرن چون که پاشا روژه هر ولاتک خوندکارن. متین محمد با دینان میدیا دهوک